Tekbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض صومته وفي كل صومعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصله أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز الله. İlahi Muhammed Resulü İslam'ın yüzüyorlar. Bu gençlerin bu eziyetlerini boşa çıkarma inşallah. İlahi sen bunlara seneye bu zamana kadar inşallah hepsine Kerbela ziyareti nasip eyle. İlahi bunlar her ne dualar var, ibadetler var, istekler var, müzekkehular var ya Rabbi. İlahi dünyada örgütlen bütün şiaların uzmanlaşana değil. Dünyada zulma uğrayan, hakkı sağlayan, hakkı yiyenler, bütün şiaların intikamını almağı bizlere de nasip eylesin. Muhafaza ilahi iskanamız olur. Allah bizden kabul etsin.